melo riala ada masih peringarangan karena waktu mabarakai dan hari itu petujunna ibadah yang ada pas sampai merupakan suatu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi di imanan napas sampai kor itu napas selamat manangi watak kaliwi boleh dipacalan upang Allah taala. Bahkan angka pas sumpah wading sahabat nasabari iya roi di rupa tawe napatam ke napi neraka. Egai na rupa sumpah iya wading utamaing rupa tawe napi ranaka. Iya naritu aka iya masompai nasibawai maculi-culi. Aka iya masompai nasibawai melok riaseng non roy sipa ataka porogeng sehingga engkai koritu nasabari natta mari naraka pacalan ni pengallahu ta'ala. Hadirin malabi perlu pada ripah makadai na iya pengallahu ta'ala di kuna sembarang darana tarima pasumpana atanna engkana masumpana tarimana engkana masumpana tarimana detu na iya kia iya pengallahu ta'ala iya tomina tarimai pasumpana iya atamatong-tongangi untuk sampai pengallahu ta'ala narampai anda gurutta makadai iya narik komasumpa kilori pengallahu ta'ala pada ilaw narik komakiri surat lauri dia rupa tahu ya naritu yang pertama angkap itu melingi amplop ya harga padokok angkap ilangkapi masih bawa alamakna tiga melok na tujuh ya surat tak mati yo kini kau saliwan nampelok dan niya angka topa tulis na surat asabat narik ko surat bawah dega kapat dega lisa na pak doko na bawang tanya pa surat asan na asabak upan narik ko makiri surat ki na iya kadek gaga alama yang akan dituju meloi na tukir surat majapun na sada cete na biang mitu mesa pak to makiring pak pos nasabad din ay isang imaylok na tiwi lopega ako toniro nareko angka alamak na akan tetapi de gagaliset na sada cete na piat to mesa surat tak iya rotawe nasabad magay de gaga keterangan na makada iya surah untuk aga ikiringan aga lisan na iya surah papasang aga tumay makotoni rupang Allah ta'ala dia dan na natarima citi pasumpa maka dari itu narikpon kaki melo mapakat de siti sempajang nyaraga siti pasumpa ibadah kalaloki pasukku ina sabat telu fasilitas ya naritu alama ya ada ketumakaran niat alama adalah ibadah yang naritu niat ipakasingi piniat nah karena pengallahu ta'ala angka ki masumpa nah karena pengallahu ta'ala angka ki beribadah aja kinang ka masumpa nasabak iceceng isurugana yetau riranakana kemudian lisa napas sompai angka topi lisa napas sompai jika lisa napas sompai jangan itu tepat tungat-tungang yang lori pong Allah Ta'ala dan dia tahu agapi perlu ipasukur napas sompai jangan itu padokona aga padokona gerakan nalandro aliwi kido-kido na tubuh sarai yang kaya pura napat tentu relena kita na bandritai ya harga tumakada tata cara melaksanakan ibadah solat. Apamula takbiratul ihram
letori pacapurin na nasabak barisallam umasallam alabi nasabak mabiasa tu ang kaisaisan umasallam mataro paham kadai iya runarik komelo masempajang cukup ni marengeraki bawa lori pong Allah Ta'ala tipu si sempajangi paham aku saya paham keliru. Nah sebab iro rasanya sempajang yang hari itu dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Dan di dalamnya terdapat bacaan-bacaan yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu sempajang. Jadi narik kumas sempajak ki engkapaniakna pada tu hari makanan Nabi tak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam innamal a'malu binniyah. Nah sebab ironia ini pada launa alama yang akan dituju suatu surat si pengirim. Innamal a'malu binniyah. Majelori makadana agi niakan ya to tidupa. Dari kumasam pajaki waji'i dibarengi dengan tepuk. Ipasijokan si bawah tepuk nanya tahu tong-tong elori pong Allah Ta'ala. Nah sabab upan nama sempajaki masempajang ya sengaleta na iya ke sembara dipikiri ke kemana ni jama-jaman na kantorokna galunna sikolana majapuna dena tunatari pong Allah Ta'ala sempajatta. Nah sebab tanya pong Allah Ta'ala ya sempajang tanya pong Allah Ta'ala isumpayar sempajatta angka kita tonro ko suju na iya kia iya ro paring ngaratta angka manang iri jama-jama linota upan nasi di rupa toma sempajang ina iya kia darat na mituli na pikiriki kantorok na mituli na pikiriki jama-jama linona tuli na pikiriki na sopomo pilinona majapun nama kedan regurutta atau makoi darat na tu na sompah. Nah sebab ia tu nareku mas sempajak pada lona nareku ma guru ki masa peda. Nareku melo silari non no ribindrangi dipatuju silo rilalangnya. Maku ni ro nareku mas sempajak. Nareku lese si paringarata Allahu Akbar baca alhamdulillah patengah-tengah namati lete jo kadarat tak paring ngarangi pate sile supima masem pajang na wang Allah Ta'ala woloi ipate sile supima nah sebab itu ga tomo lepas suku 100% paring ngaran na lori pong Allah Ta'ala na sempajang sino masalah malapi angkalalo ki si mata patujui lori pong Allah Ta'ala iru paring ngarantarana kasompai. Kemudian yang ketiga nariku masempajaki wajir itu ripegau kedo-kedona landro ale kasara irana sempajang aga purna paguru nabita na paguru sahabat na paguru pandita iditau amange agurun iri pandritai na sabadena sesempajan nasi di ata nareko paring ngerami bawan napaki mas sempajang kecuali dalam keadaan darurat atau malasa malat alasan pada tu malasa jadi dapat kita simpulkan makadai ia tu sempajang na terima pong Allah Ta'ala yang nari tu sempajang ia maka sipa bate tak niat maka sipa tepat tak nan niat tahu tak paring ngarat tak digi mon rumaring ngerang lau ripuasi wata dan ia maka si bicara tak kerjakan ya jejame kedo-kedo narelan na sempajang nareku makasing mana ni iro telue insyaallah natarima itu sempajat tak buang Allah Ta'ala makni ro kapang riala ada si paringarangang muarei natrima lampu sininna jama-jama tak buang Allah Ta'ala yang madicingi niya na dampangi pong Allah Ta'ala sininna jama-jama tayi masalah na pancaji ki ata marabina na palomoyangi usyuk dalam na pasompata na waddingi letu pakirita salama kira srimundri makutofaro na putama kira surga pamasin na pong Allah Ta'ala mati amin amin ya rabbal alamin.